Amishawetana kum amkela eka Dilolostro channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi baka na yona laha ka channel leyiwani. Hi mi kombela na ku va mi tshikelela xitlokwana lexi xi nga ta mi pfuna leswaku loko va na minongonoko nkarhi lowu taka mi nga saleli endzhaku. Eka nkandziyiso lowu hi lava ku vulavula hi swikwembu swa beef eka swiyimbeleri swa vunanga bya Xitsonga. Xikwembu xa beef xo sungula i tata na moza lava tivekaka hi MG Ntlemo eka swa vuyimbeleri. Risimu ra vona ro sungula leri va nga fika va jikijela beef kumbe xani va sweka beef va swekela xin'wana xiyimbeleri i risimu ra ku vulavula hi ku khampani leyi ya n'wina ntsena va karhi va swekela beef leyi va swekela xiyimbeleri Dr. Thomas Chauke. Risimu leri landzelaka i risimu leri a ri vulavula hileswaku boti wo teka nsati kumbe xana wo lava ku sampula na laha a va jikijela beef va yi jikijela eka tatana Eric Nkovani lava va tivekaka hi Penny eka swa vuyimbeleri. Phela Eric i vito ra mina. A va beef mavizweni. Okay. Risimu ra vunharhu rona i risimu leri a ri vitaniwa ku Nkumba laha a va sweki beef va swekela boti ready na pita magolongondlo. Risimu leri landzelaka i risimu leri a va sweki beef va swekela ntlawa wa Limpopo Poison laha a va vula leswaku ri tibanana ta n'wina leti mi ti dyaku vana va ndoda mi rhwala matluka ya kona mi ya ma chela le kule le hi ku rixaka ra Vatsonga ra rila hi n'wina ve ri maendlelo ya n'wina a ya kombi xichavo. Kasi risimu ro hetelela i risimu leri a ri kongomisiwe eka xitichi xa radio xa Munghana Lowunene Makomba Ndlela laha a va vula leswaku ri xitichi xa Munghana Lowunene xi xavisa masagwadi naswona va vula leswaku tinqambi va nga dyeliwi mali hi Munghana Lowunene va rhobiwa. A ku ri beef leyi a yi kongomisiwe eka xitichi xa Makomba Ndlela. Xikwembu xa beef xa vumbirhi i Soli Makamu lava va tshame va beefa ntlawa wa Limpopo Poison laha eka ngoma ya kona a va vula leswaku ntlawa wa Limpopo Poison i ntlawa wa madevhele, i ntlawa wa madimoni, i ntlawa lowu yimbelelaka tingoma ta Sathani. Soli Makamu va tshame nakambe va beefa Siya Chauke laha eka risimu ra kona ra beef a va tseketsela Siya Chauke va ri karhi va vula leswaku Siya Chauke va ti endla Dr. Thomas Chauke. Soli Makamu va tshame nakambe va beefa na majaha ya xibelani yo tanihi va sasekisa, va sakamela, va nyanganyisa, va tsokombela na van'wani. Eka risimu ra kona a va vula leswaku majaha ya xibelani a ya sukeli xibelani i xa vavasati na milenze i ya vavasati hikuva loko va nga swi sukeli va ta dadavala. Xikwembu xa vunharhu xa beef i Benny Mayengani the president. Hi voni va fika va jikijela beef eka Dr. Thomas Chauke laha a va vula leswaku ri Dr. Thomas Chauke va yivi pawu ra n'wana. Va tlhela nakambe va feature-riwa hi Jambatani ivi va ya endla risimu ra Manghovo leri a ri jikijeriwa eka Dr. Sithole. Rin'wanyana risimu i risimu ra Nomzamo yo sungula laha beef ya kona a yi jikijeriwa eka Mr. Post xikan'we na Dr. Joe Sherman. Va tlheli va kandziyisa nakambe risimu ra Nomzamo ra vumbirhi nakona a va jikijela beef eka xiyimbeleri Mr. Post na le ka xiyimbeleri Joe Sherman xikan'we na tatana Eric Nkovani lava va tivekaka hi Penny. Va tlhela va endla risimu nakambe leri a ri vitaniwa Swingwiringwiri leyi beef a yi jikijeliwe eka Mr. Post hi laha va nga fika va vula timhaka ta ku Mr. Post i hembe. Eka risimu rero ra Swingwiringwiri va tlheli va beefa na n'wana ma-1 hikuva a vonakile a karhi a cinela yindlu ya Benny Mayengani ya swithedzi a vula leswaku ri a yi nga heli. Risimu ro hetelela i risimu ra Dlidlimbeta leyi beef a yi swekeliwe swiyimbeleri Mr. Post, Prince Rangani xikan'we na Dr. Joe Sherman. Xikwembu xa beef xa vumune i Mr. Post va ku huma eka Ngove eGiyani lava loko a ku ri n'anga
a hi ta ku hi vona dzobye ya beef, a hi ta ku hi vona govela wa beef. Loko a ku ri biya a hi ta ku hi vona ngholongholo ya beef. Loko a ku ri eka timhaka ta xiakademiki a hi ta ku hi vona muprofesara wa beef. Eka vayimbeleri va vunanga bya Xitsonga loko swi ta eka beef, Mr Post a va na ntanga. Loko swi ta eka beef va nghozi ku fana na tintambu ta gezi leti ti nga na gezi ri nga ku khulukeni endzeni ka tona, kambe ti kwepfekile hikuva loko wo ti khumba i ta endzela eswikwembini i nga se mila na meno. Mr Post va tshame va bifa Thembani Maswanganyi hi risimu leri a ri thyiwile leswaku damba vakhegula. Va tlhela nakambe va bifa Benny Mayengani hi risimu leri a ri thyiwile leswaku N'waduku na leri a ri thyiwile leswaku Papa Xinyenyana. Va tlhela nakambe va bifa nkulukumba Dokodela Joe Shirimani hi risimu leri a ri thyiwile leswaku Xikhomela xa Machayini. Va tlhele va bifa nkulukumba Prince Rangani hi risimu leri a ri thyiwile leswaku Matthias, leri a ri patsa na Tim Shirimani hi ku angarhela. Va tlhela nakambe va bifa Tim Shirimani hi risimu ra Madlokonya. Mr Post eka risimu ra Psychology leri nga thyiwa leswaku Nthanu wa majaha va bifile na Mikateko Zalina wa Tim Shirimani, mucini wa xisati eka ntlawa wa Tim Shirimani. Enkomo hi khesi ku va mi landzelerisa nkandziyiso lowu kusuka emasungulweni ku ta wu ta fika emakumu ka wona. Hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi avelana na hina mavonelo ya n'wina eka ti-comments. Naswona swi tiveni leswaku ri laha ka Dilolo Stro Channel hi le xigodini.